webale kuuliza program ya bucheire amawuliro gamaze akati okwiza abasomi ku masomero bakati ministry abuyire kumbere etisa mbisulo amasomero agandi nga boko byawo twetaaga okubanga galiyo there is a minimum standards ebizimba abana mbasula there are dormitories mubenga muzirande kino tebeta da bagala ngomuli bogema abana basolo kubita kwa kiri madinisa bakola ki balumuka abana obutando busatu babugera abana basule babiri era buliyo bukaliyo masomero nga bwena bwokero muntu akakereza ekifo buli dormitory mube metro ni gaba yabagala nga aliwo atenga yasomaku accepted number ya abana bate okuba mu dormitory ya olisi kisinzira kubene kwa dom ai chetwenda ine bitanda bibiri ni squano meters 3 okudiseparating omwana asolo bitamuka kubo bulungi abana weba yabagala ngali basolo kwanika ni panties daibwe abalenzi banika abalenzi bo tifetu bakibuliye ai nendo lingirire muleza yambale ndalo okumala wiki naba banda kupita kungali ku noti oti ntama aye amasomero agabizira nigalaga nti galikola ebintu ebyo at least bakola ki gakola gakirizibwa ayi muna ali abandi gabazirira irala nga bintu babiwulira Dada Kalobozi wono alobole mbozi mu Kalobozi akabobe wale omwana goloko kwati wankwata ndi muto sigenda kwerabira wale omwana goloko kwati wankwata kurapinga wale omwana goloko kwati wankwata ndi muto sigenda kona mwana situka rubale ewe wale omwana situkongeme mazima wange mandi muto lijanzo kona Bodo. Cheti jombo zaja kuira jombo. Andi aina alineki. Aja kutatu jaranika kunsonga tabesi. Niba ina nalo bechipina. Dawule ya jombo kuira. Atikodi kala. Atikodi rina. Dada tulise panange. Obaire kiye. Ona tugwa. Ito namboine ku. Mbawulire. Namboine ku walubi. Ngamuli kungeya. Tuwetu kantu wabo ini kuwalubi. Abe. Agona chitufu. Ano baka ngati muna musai. Twaguvwaku. Nebyana nalero butimulia. Omukusai gwaira musirimu butukagunwa. Maleke umuzamu huku. Brate dada walige ensonga tokera kusonga. Aji walo byaliga. Aliganga. Aliye mukaluni shotman kadigido Ezra Gabra. Shotman nani? Ankubira kwa isimu. Ukoba ankubira kwa isimu. Awulire mwene. Aji biti mi phone. Anakwagana muisabu ngatuliyo. Atuenze tukoleke ojo ile bado la kutano. Tele ojo kumikolo ja chabazinga. Kuba imani mombao kubiza. Mwasakanya mwayambale mbugo. Obuwanga obatibu igumire. Mazima. Kala yamwe hale. Iwe hale. Besije kibina kye kya PPF. Bade myo kigandisa. Yava mwefudisi. Batare chiyaka twatare chiyaka. Ensonga. Balumi okuchiwandisa. Balemi okigandisa. Museveni nagandisa. Era naye ataya bagandisa. Ne yatayo. Butyaba era yenanje muyambeku. Nsonga ki? Dobo na dale meso kwanise kibina kino. Ensonga. Dobo tukobe ensonga eno ne yavire ku nabone yaluba kubanga bakigandi linga mukayi elinga mwera alinga kai wakatukobere kibina kyabesi disha wena timwidinso natwandi kubuziza yakubulira ekala yale meza dada ngonde ni zaini kubati kyabesi wa maiso manene wanje ekibina kyemuli kwogera ku kyabesije nekyo muno musaada abona wamaisama noyo byesije bino mukayi balese maiso balese besi asije mwana balese muntu noyo edakubati bakubati ya gasi mu motoka amufugerera maiso sadona abone boine aliga besije amukuba ku niti ya gasi tikobeire muno kola noyo yoli amukobeire ba
bali bagirogere. Bona ba kala ya bulu. Muno kola. Ensonga yalemesa. Ensonga yene yalemesa. Yobo tuwe. Azana bere bintu. Kubate kibina kirimo ni Lukwago. Ekibina. Tombono no. Nani? Alia. Lukwago yena akirimu. N'ensonga. Alikuwa ba member. Erina PPF. Nekyabale mesiza. Jaji. Erina lya mpiso. Ibi bine bifulumire